Pamirsa pauwahan kasus COVID-19 nasional, nyenayang penincapan ring tanggal 17 Desember, warse kali tali kali likur. Raris bilangan kasus anyar kauningin mungguh ring penyiwan diri. Wilangan pasien sede sangkaning COVID-19 kauningin tedun, nanging wilanganyane wantah mungguh ring dasan diri. Indi kawawahan pasien COVID-19 sane kena langkungan saking wilangan kasus anyar. Inggih puniki panyiwan diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nyenayang panincapan wilangan kasus COVID-19, kantos ulung atus tigang diri. Pasien sane kena wenten langkungan siu telung atak diri, indik pasien seda mawawa siu diri. Asa punika taler kawentenan pasien COVID-19 sane kantun katambahin. Langkungan 16 talian diri, miwah sane keni penglalah kalih talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.